اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. صلى الله عليه. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها. صلى الله عليه. حملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله، وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج. صلى الله عليه. بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. صلى الله عليه. كل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات
جاءت متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة تكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أشرقت أنوار نبينا فازدهى الكون سرور في ربيع هل فينا نور أنوار البدور. مرحبا يا نور عيني مرحبا نور الدهور. مرحبا جد الحسين يا حبيبا للغفور. أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت نور فوق نور. أشرقت أنوار نبينا فازدهى الكون سرور في ربيع هل
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي لأهل الوجود تثيج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناء هذا المسطور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور، وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصماط الممدود. فحضر بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد ربي صل وسلم. سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أشرق الكون
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين علما ورفقا. بر الرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. صلى الله عليه وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. صلى الله عليه. ومن نشر تيبه تعتط الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأسرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على النجم سهاب إنانه. صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتشاح منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة
على في الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر جازي من دادك في عبادك وساكك ترشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك ترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتكلفاتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ترائك اتباعه من السالكين ولحقك وحقي من المؤدين ولوحدك من الحافظين اللهم إنا لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك ولا تخيبنا آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنبا منا بالغفران والمسيء بالإحسان السائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وآذره ووالاه ظاهرا وأم ببركة وشريف بجحد أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم رات الدين القوي بجميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة أمانا وصورة وكف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واجعل رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن العظيم من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن العظيم من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن العظيم من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وأتم لنا منك بخير أجمعين صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم اللهم سبحان الله وتهديه بهم يا سلام وانا الحمد لله رب العالمين.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله الغفور الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا حيا وإن شاء الله تعالى من الآمنين آمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله 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 نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة منه القوى الله أحد والمعظم استمعنا هنا بسبب الحي القيوم الحبيب نوفل بن عبد الله الكاف والحبيب محمد رضا بن عبد الله السقاف والحبيب عبد الله برهان بن أحمد بن حامد الكاف والشريفة بدرية بنت عاقل المنور والسيد محسن بن صالح السقاف وجميع المدرسين في دار الحبيب الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس من شر وسواس الخناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم على سيدنا محمد في الاولين وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وسلم على سيدنا محمد وسلم في المرسلين وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم على سيدنا محمد حتى ترضى العظام عليها وانت خير الوارثين وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وأوصل تقبل ثم قرأنا من القرآن العظيم وما حللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا سبحان الله بحمده وما قلناه يا الله وما اصطفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سر رسول الله حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أخوان من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى رسالتنا أبي بكر عمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأزواج رسول الله طاهرة عمة المؤمنين سيدنا خادجة بنت عائشة الرضا وخصوصنا فاطمة الزهراء حمزة العباس والحسن والحسين علي زين عبد محمد باقر جعفر صادق موسى الكاظم علي رضا علي وريدي سيدنا محمد النجيب وسيدنا عيسى النجيب سيدنا محمد المهاجر الله أحمد بن عيسى وعبيد الله سيدنا علي خلق قاسم سيدنا محمد صابر المدبر وسيدنا الأستاذ الأعظم وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم الحبيب علي عم الفقيه وسيدنا حبيب علوي رغير من الفقيه المقدم حبيب علي بن علي صاحب الدرك إمام محمد مولى الدويلة سيدنا الفقيه المقدم ثاني إمام شرف الرحمن السقاب وشحمن مخضار سكران أحمد سكران حبيب علي سكران حبيب عبد الله بكر أدو شاب بكر بن سالم والحبيب عقيل بن سالم والحبيب أمام بن عبد الرحمن العطاش علي بن الله بارس عبد الله الحداد وأصولهم وفروعهم كتب شيخ بكر الجيلاني شيخ أحمد البداوي شيخ أحمد الرفاعي شيخ إبراهيم السكي أبي حسن شذري وقد الشيخ محمد البوسي برده حبابا شيخ السلطانة شيخ أحمد التجاني شيخ سليمان الجزوري محمد حبيب هرباء والحبيب علي بن الله ندوس وأصولهم وفروعهم وجن عبد الله السقاب وأصولهم وفروعهم والحبيب عمر السقاب صافي حبيب حامد ومن حامد والحبيب محمد بن عبد الرحمن الجفري مولى الأرشي والحبيب محمد مولى الشيخ يوسف بن الحسني والحبيب أحمد بن زين حبيب عبد الرحمن بن عبد الله الفقيه أحمد بن محمد سميد والحبيب حسن بن صالح البحر ابن حبيب عبد الله الفقيه عبد الله بن حسين بن طاهر واخوان حبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب بكر بن عبد الله العطاس واصولهم وفروعهم والحبيب علي بن سيدنا حبشي والحبيب عبد الله الحبيب محمد الحبيب محمد الحبيب علوي بن علي محمد بن حسين حبشي بن قدس محمد بن هادي السقاب واصولهم وفروعهم والحبيب احمد محسن بن محمد بن عبد الله الحدار والحسين الحبيب علي بن الله شهاب احمد محمد مخضار ومن تارم واهلام من زنبل ساده علوين والحبيب حسين بن عبد الله محسن العطاس واصولهم وفروعهم والحبيب معتر الحدار الحبيب علوي الحبيب حسين بن الحدار الحبيب احمد بن عبد الله بن طالب العطاس واصولهم وفروعهم والحبيب عبد القادر بن السقاب واصولهم وفروعهم والاتساع رحمه الله انفر شيخ محمد الفقيه محمد بن يحيى يا صافي الحبيب محمد بن ابراهيم شيخ محمد محضار والحبيب محمد بن حسين علي دوس والحبيب محمد بن الحبيب والحسين الحبيب جان السقاب الحبيب علي بن السقاب والحبيب علي بن الحداد والحبيب السقاب شيخ علي ابن الكتب الامام حبيب بكر بن السقاب الحبيب علي محمد هاشم بن السقاب صالح بن حسين هادي الحميد والحبيب عبد القادر بن الحبيب الفقيه عبد الله بن عبد القادر والحبيب محمد بن معبود والحبيب حسن الحبيب عبد بن عبد الله السقاب واصولهم وفروعهم والحبيب محمد الحداد الحبيب محسن العطاس الحبيب علي والحبيب علي بن الرحمن الحبشي واصولهم وفروعهم والحبيب احمد بن علوي الحداد واصولهم وفروعهم والحبيب سالم بن طه الحسين الحبيب حسين بن عمر الحبيب عبد الرحمن المصطفى بن سميد والحسين الحبيب حسين بن محمد بركبار والحسين الحبيب حامد بن الرحمن السقاب واصولهم وفروعهم والحبيب حاشم بن حسين الملاخرة وأسجاد الحسين الحبيب حامد بن علي بن الله الحداد وأخوان حبيب حامد وصولهم وفروعهم والحبيب أحمد بن علي بن صالح بن شيخ بن محمد بن شيخ بكر بن سالم والحسين الحبيب أحمد بن الحبيب عبد الله بن سالم الكعب الشيخ بن أحمد بن شهاب والحبيب أحمد بن شيخ بن أحمد بن شهاب والحبيب عبد الله بن شهاب والحبيب حامد بن عمر بن شهاب وأصولهم وفروعهم والحسين الحبيب أحمد بن حسن حبشي وأصولهم وفروعهم والحبيب عبد الرحمن محمد بن نوار وأصولهم وفروعهم والحبيب أحمد بن حمد الكعب الشيخ حبيب علي بن حسين
والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن علي بن شهاب بكر بن شهاب عبد القدوس والحبيب علي بن الرحمن النوار وأصولهم وفروعهم وجل الحبيب علي بن شسقاب وأصولهم وفروعهم ثم إلى من اجتمعنا هاهنا بسببهم صاحب الحبيب أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاب والحبيب محمد رضا بن عبد الله السقاب والحبيب عبد الله برهان بن أحمد بن حامد الكاب والحسين الشريفة بدرية بنت عاقل المنور وسيد محسن بن صالح السقاب وجميع مدرس في بدار الحبيب وطلبها الجمعين ثم إلى مجتمعنا هاهنا بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحم رحمن والدينا والخاص وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عما أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نور يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وإتكا وحجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم اجمعنا واياهم والمسلم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل اوليائك مع الذين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سير أسرار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك تواب رحيم اللهم يحسن الله ذويتهم يا سلام وانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لله أقوام البعض منهم عن البعد إيثارا لمقصود خلوتي وأنسا بمولاهم وشغلا بذكره وخدمته في كل حين وحالة فمنهم مقيم في الأنام وإنه لمستور عنهم تحت أستار غيرتي ومنهم رجال يؤثرون سياحة وسكنى مغارات الجبال وقفرتي ومنهم رجال ظاهرون بأمله لإرشاد هذا الخلق نهج الطريقة لهم همة في دعوة الخلق جملة إلى الله عن نصح ولطف ورحمة فهم حجة للمؤمنين بربهم وفيهم لمرتاد الهدى خير قدوتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان ووهب له العقل ليعقل عن ربه ما شرعه وأبان. أحمده حمدا يملأ الميزان وأشهد أن لا إله إلا الله كل يوم هو في شان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الناس كافة بالدليل والبرهان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. Yang sama-sama kita muliakan al-mukarram wal muhtaram Siyadatul Habaib khususan minhum Abuya al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Shahab wal Habib Muhsin bin Abdullah al-Habshi wal Habib Hamid bin Umar al-Habshi wa Khalifat sahib al-Hawl Abuya al-Habib Muhammad al-Bagir bin Abuya Ahmad Naufal bin Abdullah bin Ahmad bin Hamid al-Kaf dan juga orang tua kita wabil khusus Al-Habib Abdullah bin Abdul Muttalib As-Saggaf wal Habib Ali bin Abdullah Al-Bin Hamid. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempanjangkan umur mereka. Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keberkahan kepada kita dengan kehadiran mereka semua serta para hadirin dan juga seluruh jamaah yang hadir pada acara di malam hari ini.
Ma'asyiral hadirin wal mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan segala kasih dan sayangnya kita semua masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam keadaan sehat wal afiat di tempat yang mulia dalam rangka memperingati daripada haul guru mulia As-Sayyidul Fadil Ad-Da'i ila Allah Al-Murabbi Abuya Ahmad Naufal bin Abdullah bin Ahmad bin Hamid Al-Kaf yang keempat. Salawat dan juga salam kita curahkan kepada junjungan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita semua termasuk di dalam barisan orang-orang yang mendapatkan sambutan serta senyuman indah beliau kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal mustami'in rahimakumullah. Berdirinya saya di sini untuk membacakan daripada susunan acara kita pada malam hari ini. Acara demi acara telah kita lalui dan kita lewati bersama, dari khatmul Quran dan juga pembacaan surah Yasin, pembacaan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang juga diiringi dengan qasidah-qasidah dan pujian-pujian kepada beliau sallallahu alaihi wasallam serta pembacaan tahlil. Maka kita akan berlanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan manaqib sahibul haul yang kali ini akan dibacakan oleh salah satu keponakan beliau, As-Sayyidul Fadil Muhammad bin Umar bin Alwi As-Saggaf. Alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa bi dhikri awliyaihi wa sulahaihi tatanazzalu ar-rahmatu wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ashrafil bariyat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirat. Amma ba'd. Berikut ini adalah sekelumit daripada biografi atau manaqib al-Imam al-Alim al-Murabbi al-Habib Abuya As-Sayyid Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kaf. Nasab beliau adalah al-Imam al-Alim al-Murabbi al-Habib Abuya As-Sayyid Ahmad Naufal bin Abdullah bin Ahmad bin Hamid bin Alwi al-Mulaqab bil Yusrain bin Ahmad bin Abdurrahman ibn Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad ibn Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Mulaqab bil Kaf, dan terus tersambung nasab beliau sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir dan pertumbuhannya, Habib Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kaf atau yang sering disapa dengan panggilan Abuya, dilahirkan di kota Palembang, Sumatera Selatan pada hari Jumat 13 Dzulqa'dah 1383 Hijriyah bertepatan pada tanggal 27 Maret 1964 Masehi. Beliau dilahirkan dari kedua orang tua yang saleh dan salihah. Sejak kecil beliau mendapatkan perhatian khusus dari kedua orang tuanya. Kakek beliau adalah Al-Habib Al-Wali Al-Qutub Ahmad bin Hamid Al-Kaf Maula Palembang yang dikenal dengan sebutan Habib Ahmad Wali. Pendidikannya setelah lulus daripada sekolah diniyah Abuya Al-Habib Ahmad Naufal Al-Kaf dimasukkan oleh kedua orang tuanya di Pondok Pesantren Ar-Riyad Palembang. Di pondok itulah beliau belajar dasar-dasar ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, fiqh, sirah dan lain sebagainya di bawah asuhan Al-Habib Al-Ustad Ahmad bin Abdullah Al-Habshi. Beliaulah guru setelah ayahandanya. Di masa belajarnya di Pondok Pesantren Ar-Riyad, Abuya adalah seorang yang memiliki kecerdasan dan pemahaman yang sangat cepat serta dzauq atau selera dan empati yang sangat tinggi. Ketika beliau berusia 13 tahun, beliau mendapatkan beasiswa untuk dikirim ke Mekah Mukarramah oleh gurunya yaitu Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Habshi. Pimpinan Pondok Pesantren Ar-Riyad Palembang bersama sebagian temannya yaitu Al-Habib Hamidun Nagib bin Muhammad bin Syekh Abi Bakar bin Salim dan Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab untuk meneruskan pelajarannya di pesantren Al-Alim Al-Allama Muhaddithul Haramain Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani pada tahun 1979 Masehi. Abuya Naufal adalah anak paling kecil yang dikirim ke Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki.
Ketika pertama kali berjumpa dengan Abuya As-Sayyid Muhammad, beliau sempat marah kepada orang yang mengirimnya. Kenapa yang dikirim adalah anak kecil? Akan tetapi setelah itu Abuya As-Sayyid Muhammad sangat sayang kepada beliau sehingga mendapatkan didikan dan perhatian khusus serta ditempatkan di kamar istirahatnya dan menjadi khadimnya. Guru-guru beliau, guru-guru Abuya Naufal sangatlah banyak. Di antara guru beliau yaitu Muhaddithul Haramain Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsain Muallimnang, Al-Habib Umar bin Syekh bin Syahab, Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi pimpinan Pondok Pesantren Ar-Riyad Palembang, Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Habsyi Ustaz Ali Alim. Dan masih banyak lagi daripada guru-guru beliau. Abuya Naufal juga banyak berjumpa dan mengambil sanad, talbis dan talqim daripada para ulama dan awliya di masanya, seperti Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, Al-Habib Ahmad Mashhur bin Taha Al-Haddad, Al-Habib Ali ibn Ahmad Al-Habib Ali bin Ahmad bin Hasan Al-Attas, serta Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syahab. Dakwah dan penyebaran ilmu beliau. Di tahun 1987 Masehi, Abuya As-Sayyid Muhammad Al-Maliki memberikan isyarat kepada Abuya Naufal untuk pulang ke tanah air setelah mendapatkan didikan dan perhatian khusus selama 8 tahun. Selama belajar di sana, Abuya Naufal mengarang satu karangan kitab sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi nama oleh beliau Tadhkir Ahlil Huyam bi Sirati Khairil Anam. Setelah pulang dari kota suci Mekah, Abuya Naufal mengajar di alma maternya yaitu Pondok Pesantren Ar-Riyad. Juga mengajar di Madrasah Darul Muttaqin Palembang. Abuya Naufal memulai dakwanya dengan membuka Madrasah Haramain, jembatan bagi anak-anak untuk masuk pesantren. Belajarnya malam hari sehingga kerap disebut dengan sebutan sekolah malam. Setelah beberapa lama mengajar di Palembang, beliau diajak hijrah untuk mengajar di Pondok Pesantren Al-Khairat Bekasi oleh Al-Habib Hamidun Nagib bin Syekh Abi Bakar bin Salim dan Al-Habib Ahmad bin Hasan Far'ak. Pembangunan Pondok Pesantren Darul Habib. Setelah 5 tahun mengajar di Bekasi, Abuya Naufal mendapatkan sebidang tanah yang diwakafkan kepadanya di Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Pada tahun 1998 Masehi, beliau memulai dan merintis untuk membangun pondok pesantren. Sedikit demi sedikit beliau berjuang untuk membangun satu demi satu bangunan dengan penuh kesabaran dan himmah semangat yang kuat serta rasa tawakal yang sangat tinggi. Ketika Abuya ditanya soal dana untuk merintis dan membangun pondok pesantren serta menghidupi santri-santri yang belajar, beliau pun tersenyum dan mengatakan as-sagi bagi, yang menuang itu akan selalu ada. Kalau dihitung secara akal tidak akan mungkin, tapi Allah Subhanahu wa taala selalu akan membantu dan memberi rizki. Dahulunya pondok itu bernama Darul Hijrah. Setelah berjalannya waktu serta adanya isyarah dan bisyarah, maka pondok pesantren yang beliau bangun tersebut diubah menjadi Darul Habib. Dengan semangat yang berapi-api dan tarbiyahnya yang sangat terpuji serta sifat istiqamah dan ikhlas yang dia miliki, timbullah banyaknya animo masyarakat untuk menitipkan putra dan putrinya kepada Abuya Naufal. Alhamdulillah, dalam perjalanannya selama kurang lebih dari 1 dekade, pondok pesantren Darul Habib dibangun di atas tanah seluas 1,4 hektar dan telah menampung sekitar 250 santri pada saat itu. Dikarenakan minimnya tempat tinggal atau asrama yang menampung para pelajar di tanah seluas itu, muncul gagasan beliau untuk mengembangkan pondok pesantren Darul Habib sehingga pondok pesantren Darul Habib yang lama ditempati untuk pelajar putri dan pondok pesantren Darul Habib yang dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 5 hektar ditempati untuk pelajar putra. Tarbiyah dan perhatiannya terhadap santri. Hal yang paling utama yang beliau berikan untuk santrinya adalah tarbiyatul akhlak. Jiwa mereka dididik sopan santun, rendah hati, merasa diri hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sesama. Tidak boleh sombong dan membanggakan diri. Dan dari rahasia kesuksesannya dalam mendidik dan mengajar para santrinya adalah semangat untuk memberikan perhatian dan rasa cinta terhadap santri-santrinya. Beliau mengatakan,
kesuksesan seorang santri dalam menuntut ilmu adalah diraih dengan adanya 3 faktor. Guru yang semangat, anak yang giat, dan orang tua yang kuat. Ketika ketiganya bersinergi, maka kesuksesan pun akan terjadi. Di awal merintis pondok, Abuya kerap makan dan tidur bersama para santrinya, demi memberikan perhatian khusus dari awal mereka bangun tidur sampai mereka kembali tidur. Beliau akan menanyakan santri-santri yang tak terlihat dari pandangannya, dan juga beliau tidak akan tinggal diam apabila melihat sedikit atau secuil kesalahan yang dilakukan oleh santrinya, baik itu dari segi akhlak, kebersihan, ketertiban, konsisten dalam waktu dan peraturan, pembelajaran dan lain sebagainya. Sehingga beliau mengatakan, alladzi yuhibbak yansahak. Orang yang mencintaimu pasti ia akan menasihatimu. Walladzi la yuhibbak la yas'al annak. Orang yang tidak mencintaimu, ia tidak akan menanyakan dirimu. Sifat-sifat beliau. Abuya Al-Habib Ahmad Naufal Al-Kahf memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur. Seorang yang penuh senyum, lemah lembut dan rendah hati. Daripada akhlaknya yang mulia, beliau sangat menjunjung tinggi setiap tamu yang ingin bersilaturahmi. Tidak sedikit tamu yang datang kepadanya, baik dari dalam ataupun luar negeri, hampir semuanya berkesan ketika pertama kali berjumpa dengannya. Bagaimana tidak, ma'asyiral hadirin? Semua tamu disambut dengan wajah yang berbinar-binar dan senyuman indah serta sambutan yang sangat hangat. Abuya Naufal adalah sosok pribadi yang berkarisma dan berwibawa, tegas dan berani, memiliki dzauq atau selera dan empati yang sangat tinggi, menguasai segala aspek kehidupan dunia dan akhirat. Setiap keputusan yang beliau ambil memberikan kepuasan bagi orang lain. Di balik ketegasan beliau tersimpan rasa cinta dan kasih sayang terhadap siapapun, sehingga pantas beliau menyandang apa yang dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika mensifati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Orang yang melihatnya sekilas akan gentar dengan wibawanya, akan tetapi apabila sudah duduk bersamanya dan mengenalnya, maka dia akan jatuh cinta padanya. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menapak di atas jalan leluhurnya salafus saleh menjadi prioritas dalam hidupnya. Hubungan ikatan yang kuat tertanam di dalam hati dan fikirannya, sehingga apapun yang beliau buat dan putuskan semata-mata demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salafus saleh ridha serta senang terhadapnya. Tak jarang beliau mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para aulia. Baginya membaca dan mempelajari sejarah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan para salafus saleh adalah salah satu cara untuk memotivasi diri sampai mana peneladanan beliau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan leluhurnya salafus saleh. Beliau juga adalah sosok yang sangat cinta dan wafa atau loyal terhadap gurunya Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Tidak hanya ketika beliau hidup, bahkan sepeninggalan sang guru, Abuya Naufal tetap menjaga wafa atau loyalitas terhadap gurunya dengan tetap menjalin hubungan yang erat dengan keluarga gurunya, khususnya kepada Khalifah Abuya As-Sayyid Ahmad bin Abuya Muhammad Al-Maliki. Wafatnya beliau beberapa bulan sebelum pulangnya beliau ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, beliau sendiri dengan gigih dan semangatnya untuk mendidik, memperhatikan dan mengajar langsung keluarga serta para santri yang masih menetap di pondok pesantren Darul Habib selama masa liburan. Dan ma'asyiral hadirin, masa liburan waktu itu dimulai dari awal-awal bulan Sya'ban, Ramadan, Syawal dan awal-awal bulan Dzulqa'dah. Dan alhamdulillah kebetulan yang bersama beliau di masa liburan tersebut Al-Fagir dan rombongan kelas Al-Fagir. Itu ma'asyiral hadirin, salat 5 waktu hampir selalu bersama beliau. Pagi sore hampir selalu rauha membaca kitab fikih, kutubut tasawuf, kutubus salaf dan yang lainnya bersama beliau. Sampai-sampai beliau mengatakan di salah satu jalsanya beliau bersama kita, sa'urabbikum mithla tarbiyatil aqdamin. Aku akan didik kalian seperti aku mendidik anak-anak muridku yang pertama, dalam arti mendapatkan pendidikan secara langsung daripada beliau, perhatian yang khusus daripada beliau.
Sampailah bulan Dzulhijjah, tibalah rasa sakit yang beliau alami sehingga mengharuskan untuk dirawat di rumah sakit. Beliau wafat pada hari Senin 20 Dzulhijjah 1441 Hijriyah bertepatan pada tanggal 10 Agustus 2020 Masehi. Beliau dimakamkan di area Pondok Pesantren Darul Habib Putra. Banyak dari para pecinta dan muridnya yang hadir untuk ikut mensolatkan dan memakamkan beliau. Abu Yanaufal meninggalkan 13 orang anak, 9 laki-laki dan 4 perempuan. Dan sesuai yang telah ditetapkan Musyriful Ma'had Abuya As-Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, bahwa sepeninggal Abu Yanaufal yang menjadi pengganti atau khalifah beliau adalah Abuya As-Sayyid Muhammadin Al-Bagir bin Abuya Ahmad Naufal Al-Kaf. 56 tahun dari umurnya yang penuh berkah, beliau telah berhasil mencetak pemuda dan generasi yang sangat tangguh, membangun madrasah dan pondok pesantren, serta meninggalkan kesan yang baik untuk semua orang. Ya Rabbi akrimna bisirri syekhina, Ya Rabbi aqirra aynahu bina, Ya Rabbi ij'alna qurrata ayn li sayyidil kaunain wa lis-salafis salih wa li ahlina wa li masyayikhina wa matti'na bihabaibina wa masyayikhina wa sulahaina wa asatidatina wa abaina wa aqirra uyunahum bina fi khair wa lutuf wa afiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairul jazaa. Berlanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu Mau'izatul Hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh As-Sayyidul Fadil Al-Habib Alwi bin Isa As-Saggaf alaihi falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Dzikr salat ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fataha abwabal qabul wal iqbal wa hayya'a limaratibil qurbi rijal wa ja'ala faidatil judi minka binawal wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi at-tabi'ina lahum bil agwali wal af'ali wal ahwal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya man waffaqa ahlil khair lil khair wa 'anhum 'alaih waffiqna lil khair wa 'inna 'alaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para asatid, orang tua kita, Khalifat Al-Habib Naufal bin Abdullah Al-Kab, Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab, Habib Muhsin, Habib Abdullah, juga tidak lupa ketua Robito kita, Habib Abdurrahman, guru-guru pengajar yang duduk di depan, Masya Allah banyak sekali. Sebenarnya kami tidak mau berceramah, tapi nak bercerita. Karena kondisi malam ni lemaklah cerita. Kalau angin sepoi-sepoi ceritanya bagus, tertidur kamu. Tapi kalau ceritanya tidak bagus, sulit tidur. Makanya alhamdulillah waktu saya diminta datang, dah galak ceramah, anak gegeran kalau ceramah, galak tegugupan. Walasna bi ahlil kalam, kami tak bisa ceramah. Kalau nak cerita tak apa-apa. Ya tak apa-apa cerita kata. Payu kita cerita. Biarlah ngomong campur bahasa Palembang jadi lepas. Ya dah. Jadi alhamdulillah yang kita bacakan doa sekarang ini Habib Ahmad Naufal bin Abdullah Burhan bin Abdullah Burhan bin Ahmad bin Hamid Al-Kab. Ini beliau termasuk alim ulama dari kota Palembang, kebanggaan kita. Lama beliau tinggal di Palembang. Lama beliau ngajar di Palembang dengan susah payah. Mungkin banyak sahabat-sahabat beliau. Atau yang ikut ke majelis malam-malam, dulu masih di Kampung Nawa, keliling dari Langgar. Dari Langgar itu ke rumah-rumah.
Dulu tuh kami kalau sore di menawarin main layangan depan sini. Nyingoklah Habib Naufal tegak pakai kopiah gajut, pakai baju kaos putih, duduk depan situ. Kalau sore duduk dia. Waktu itu beliau belum zuan. Ana datang sama Ustadz Ridho. Ustadz Ridho ini ipar yang paling hoyet dan paling penurut sama beliau dan paling sabar. Ana tahu nih, ipar beliau paling hoyet dan paling takdim kepada Ustadz Naufal. Kalau udah Ustadz ngomel-ngopel, takut dia, gak berani itu. Bener, bukti kalau gak percaya. Ini Ustadz Ridho nih, takdimnya luar biasa. Dan Darul Habib ini berkembang berkat jasa Ustadz Muhammad Ridho. Juga jasa Ustadz Naufal, artinya beliau ini ngajar luar biasa Ustadz Ridho. Kakek kita ini sering teleponan sama Ustadz Ridho. Kalau Ustadz Ridho tenang be, dari ujung rambut ujung kaki anak apal. Dari watak dia marah, anak tahu gak lo? Anak tahu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kami teman dia dari kecil, dari mandi dak baju situ nak teman. SD bawa SD itu masih kecil-kecil nian itu. Lah berkawan nama dia. Jadi ujung rambut sampai ujung kaki anak tahu gak lo? Dari ujung rambut sampai kami ke Dalwa sekolah bareng bersaing belajar. Luar biasa ya. Berkat siapa kami sekolah di Dalwa? Berkat Habib Naufal. Pertama kali beliau ngantarkan kami cari di Dalwa. Sekolah di Dalwa gitu. Tahun 89 waktu itu. Tahun 1989. Anak SMP kelas 1. Berangkat ke Dalwa. Anak ini aneh wongnya. Kalau naik mobil galak muntahan. Jadi Ustadz Naufal tuh di kantongnya ada minyak angin sama harimnya, dia ngajak harimnya waktu itu. Istrinya, anaknya Midola. Jadi kalau udah tegak, kalau udah di jalan Ustadz Naufal tuh tegak, nyingok ya anak dari jauh. Mana Alwi, man Ridho. Agak di jalan tuh dipicitnya lah. Ustadz micit mungkin hebat dah. Dipicitnya lah, diinjuknya minyak angin. Saking sayangnya dia sama anak itu. Sama Ridho sama anak berdua itu. Jadi diinjuknya lah minyak angin. Sudah mantep-mantep lah kau nih, duduklah sini kata. Duduk udah. Diinjuknya sampai Dalwa. Sampai di Dalwa dikenalkan dengan guru-guru yang sahabat beliau. Ustaz Ahmad bin Husin Assegaf dikenalkannya. Hebat deh. Tidak takut saingan beliau. Jangan kenal ku Ustaz Alwi, saingan di Ustaz Apik. Nyaingi aku, dia muhibbin ke dia, sago gitu. Tidak takut disaingi. Hebat deh. Dikenalkannya Ustadz Abdun, ada dulu hobi gosida itu Ustadz Abdun, mungkin Ustadz Umar tahu kawannya Buya. Dikenalkan, diajak makan, dikenalkan Habib Soleh bin Ahmad Al-Idrus. Titipan anak bawa dari Palembang gitu. Tak dijadikan di doa ke. Dikenal Habib Ahmad, waktu itu Habib Ahmad ngajar di Pucuk, turun nengok ada Ustadz Naufal. Naufal dipeluknya Ustadz Naufal. Anak nyingok dengan mata. Itu di belakang Ustadz Naufal salaman. Dari Palembang mau mondok katanya, doain Ustadz, mudah-mudahan jadi ulama, mudah-mudahan. Waktu itu Ustaz Hasan masih taklim. Ustaz Hasan Baharun punya pondok dipanggil Abuya taklim ke Mekah sana. Yang jago pondok itu Ustaz Gasim Baharun. Muridnya baju ana nomor 146. Ayah apalan kuat. Ya memang anak kalau ingetannya kuat, tenang baik kamu. Sak baju nomor tuh anak ingat. Kadang-kadang datang beliau itu Ustaz Naufal. Nyingok gitu, mana taklim kamu, belajar yang rajin. Anak kalau mau beli buku Darul Fikir, tak galak kita akan jauh. Kenapa sebabnya? Biar nyingok dari jauh tuh kitab itu kan tulisan tinta emas kan, berdecak-decak aja. Apa sebabnya? Dulu Ustadz Naufal waktu mau pindah dari rumah sini ke rumah 14 Sulu, anak yang ngawakkan kitab di pojok gerobaknya. Rombongan, tapi tidak ngawak gerobaknya, nunggukan kitab dari pucuk kami gitu, dari budak menawar. Anak nyingok lah, ya Allah kitabnya berdecak-decak aja. Pengen anak nanya Ustaz, mama anu maconya belajar yang rajin aja Ustaz, belajar yang rajin itu kepengen anak mama anu cara baca kitab ini supaya bisa. Disitulah kita mulai semangat pengen jadi orang alim gara-gara ngawak ke kitabnya alim ulama. Disitulah muncul latihan anak kepengen baca, anak pengen belajar. Waktu itu kelas 2 SMP atau 1 SMP tahun 88. Tidak berapa di situ Ami Ahmad bin Abu Bakar Assegaf balik dari Bangil. Dia tiap tahun Ami Ahmad ini, bin Muhammad bin Abu Bakar ini ke Bangil dia, tapi ke Pondok Ustadz Husin. Ngawak formulir, fotokopi kayak gitu.
anak fotokopi di dagat sana di dekati sebelah sini fotokopian pelaju sana fotokopinya di Jaya Indah sana fotokopi lah tigiko anak Anis Ridho sama Topik berempat fotokopi untuk pemir Darul Lugha jana Wada'ha Darul Lugha Wada'wa maconya belum baca gitu Darul Lugha Wada'ha jana sampai sak bacoannya mana inget akhirnya berangkatlah kami mondok di yang nganterkan kami siapa? Ustaz Nopel jadi luar biasa ya Ustaz Nopel ini dia mengajari kita mendidik kita sebelum ke situ disuruhnya sekolah dinia walaupun berapa bulan kita dari dinia Darul Mutakin kita disuruh berangkat ke sana belajar yang rajin tiap berapa bulan tuh kadang dia datang mampir ke dakwah nyingoi gitu jadi luar biasa ya iktina beliau cuman ada beberapa kenangan yang sampai saat ini anak luar biasa senangnya kenangan ini beliau nelpon anak di akhir-akhir hayat beliau 2 kali nelpon pagi-pagi atau sore-sore waktu itu minta jingokkan calon Habib Abdul Gadir bin Ahmad Nopel ada Ustadz Kadir Abdul Gadir anaknya nak kawin namun Palembang tolong ente jingokkan bi yang nama abahnya si Fulan bin Fulan anak dengar baik budak majelis di rumah gitu melok grup gendang pula nelpon be harim carikan fotonya sekarang ini juga jana penting jana 5 menit tak nyampe dapat foto anak langsung kirim nelpon balik Ustaz Nopel intelijen ente top jawabannya intelijen ente top tapi ente masih penakut gitu anak diem be na'am Ustaz itu yang pertama itu yang pertama yang kedua dia nelpon kira-kira sebelum beliau sakit berapa bulan na'am Ustaz Diana ahlan wa sahlan marhaban sami'na wa atokna ayo hidmat Ustaz kalau dia nelpon ayo hidmat nak nyuruh apa Ustaz anak ini punya majelis katanya di rumah Zaki Aliepa huwa ma'ana dia sama kita kata bisa ada ente ngajar di malam Rebu kage anak suruh murid-murid anak ngajar juga sam'an wa ta'atan Ustaz jana bener sam'an wa ta'atan ada majelis dah ente sam'an wa ta'an kalau ada anak libu jana ya Allah ente ini memang murid anak yang setia katanya anak bangga sama ente itu yang anak senang itu yang menyebabkan anak senang sama Ustaz Nopel jangan anak ma'akum min awal Ustaz ini yonya anak senang nih anak nelpon si kok murid anak dia jawab anak masyghul ada ngajar kata dia anak tak tahu siapa wong itu pokoknya udah anak tetap ini Ustaz anak tutup jad majelis anak padahal tak kati majelis saya dah saklakar juga kawan nih kati majelis memang malam Rebu tu habis maghrib ada habis isya tak kati ya kalau kita tidak kati juga kalau seandainya ada anak lebih utama ke permintaan Habib Nopel bisa lagi lain yang ini pindahkan malam lain itu maksud anak tu kan karena beliau minta insya Allah dalam berapa bulan anak datang hadir ke majelis itu akhirnya tidak berapa lama beliau sakit ini majelis yang ada di rumah Zaki anak ngajar sama Habib Alwi ada juga Habib Alwi Habib Abdurrahman ngajar di situ itu kenang-kenangan sama Ustaz Nopel yang luar biasa waktu beliau meninggal ada wong cerita sama anak dia nak berangkat hanya dia nelpon salah seorang ustad mama no anak minta surat jalan anak nak berangkat kata dia nak hadir jenazahnya Habib Nopel akhirnya ustad tadi ngomong jangan Bib surat jalan sulit dulu kan Taman Kopi tak ada surat jalan kan di Jakarta itu Delta kata dia nanti inti balik keno keluarga inti keno jadi lemaklah di Palembang kita rami-rami sama asatid ngado ke tahlil untuk Ustaz Nopel kata dia oh ya sudah ini cerita wong ini malamnya ini yang cerita ini ngomong dia mimpi ketemu sama Ustaz Nopel mimpi ketemu sama Habib Nopel ya Ustaz kata dia alangkah cepatnya inti ini meninggalnya ya Fulan kata dia wallahi ya Buya manggil anak kenalkan nama Rasulullah ini deh akhirnya tuh dia ini tadi ngomong
Dia tadi ngomong, mana abuyanya, mana Rasulullahnya? Itu dia abuya katanya. No ngapain tidak ke sana? Anak belum dikuburkan katanya. Kakek kalau anak dikubur, anak ke situ besok. Itu barzah itu namanya. Rasulullah mana? Wong tadi nak nyingok Rasulullah. Belum keluarnya. Dikit lagi nyo, kelar ini ke situ Rasulullahnya hadir. Anak ditunggu abuya mau dikenalkan sama Rasulullah. Itu ada luar biasa ya. Akhirnya orang ini cerita sama Ustaz Ridho. Ustaz Ridho Asegap di Sukabumi ya. Ceritakannya Ustaz Ridho. Oh Masya Allah Ustaz Ridho khair, Insya Allah jaza ini. Orang tadi pesan jangan diceritakan sama orang lain. Cukuplah diceritakan sama keluarganya. Bisyaro. Ar-ru'yah la tasur wa la tagur. Mimpi senang boleh, tapi jangan kita berbangga dengan mimpi. Nah ini cerita-cerita ini, perjuangan segala, itulah seorang ustadz. Seorang ustadz berjuang kayak gitu dari bawah. Tidak bisa langsung dari pucuk, tidak bisa. Dari bawah dengan susah payah. Kita nyingok imam-imam dulu, ulama-ulama Imam Syafi'i aja kita contoh. Ilmunya menyebar ke seluruh dunia. Gimana kok bisa kayak gitu? Tidak ada YouTube, tidak ada Facebook, tidak ada internet. Zaman itu luar biasa. Itu kekuatan ikhlas. Punya hati besar. Imam Syafi'i itu punya murid Imam Ahmad bin Hambal. Muridnya buka paham dewe, buka mazhab dewe, tidak kecil hati. Kenapa? Itu guru yang punya hati luas. Coba sekarang ada murid berbeda sama gurunya, kurang ajar, sesat. Kenapa? Karena guru tadi itu punya hati sempit. Kita harus seorang guru yang ustadz punya hati itu lapang, sayang sama muridnya. Sampai sekarang ini digelari yang punya pondok pesantren dan pengajar Abuya. Dulu zaman kami Abuya itu cuma Sayyid Muhammad, yang lain ustadz. Anak mondok di mana? Ustadz Hasan Baharun. Anak makin sering ngatur Ustadz Hasan. Bukan kita ndak galak manggil Abuya. Ini sudah terjadi. Akhirnya istilah baru muncul Abuya. Kenapa? Karena sayangnya guru kepada anak seperti sayangnya bapak kepada anak. Bapak nah, kita titipkan anak kita, dia jadi bapak kita. Sering kita waktu mondok dulu dengar dari Ustadz Hasan Baharun, saya bapak kalian, saya abah kalian. Kalau kalian tidak punya duit, kalau kalian tidak punya, datang ke saya. Jadi kalau ada apa-apa itu, nah Ustadz Nopel begitu. Dia seorang bapak dan asatid yang lain juga masih banyak. Habib Umar Abdul Aziz ini sahabat dekat yang paling dekat sama Ustadz Nopel, Habib Umar. Kalau nak tahu gimana susah payahnya Ustadz Nopel, beliau lebih paham dari anak. Kalau kami sebagai murid, kalau Ustadz Ridho dari ujung rambut ujung kaki anak yang ceritanya. Anak tahu gak lo? Aduh, tahu. Anak nak cerita 3 hal atau 4 hal dari Ustadz Ridho yang anak salut sama dia. Yang pertama, Ustadz Ridho pula ini. Karena ini manakibnya 2. Anak ini bukan ceramah tapi menceritakan kebaikan orang. Ustadz Ridho itu tidak galak sholat dewean. Bukti lah kalau kamu tahu. Anak ini memang jauh dari Palembang, Cikok, Sukabumi. Tapi sering ketemu di Jakarta. Di mana? Kalau udah ke Jakarta kemana? Tungguan di bandara kami. Jam berapa ente pesawat? Tunggu. Kalau berangkat, Jani, yo. Tunggu, Jani dah, yo. Tunggu di bandara kayak dia. Lajunya bagang ke Dalwa biasanya. Tunggulah di bandara, yo. Ente ngebek pesawat jam berapa? Jam 2. Nah, ente tadi ngomong jam 1. Biar ente yang nungguin. Budi kan yo. Dikolongin yo. Nah, nunggu paksa gitu Jana. Nunggu jam 5. Bagang kita ke Dalwa. Kan kita malam ini kadang Ustadz Ridho tuh telat balik ke bilik gitu, telat balik ke bilik gitu. Beliau tadi sehingga udah dapat sholat berjamaah, kita udah sholat, udah cecet hidup kayak gitu, mulai dia merayap ke kanan lah, Bib, sholat jamaah Bib, sudah aja maghrib isya jam, waktu dia dadar Bib, sholat berjamaah ada di masjid, sholat jamaah, padahal dia bisa di rumah ngedeng-ngedeng, udah galak dia. Anak udah paham bener, dari dulu memang dia udah galak sholat sendirian. Dia ngamalkan benar sholat berjamaah sama widul latif, itu amalan beliau. Kita habis sholat subuh matom ini udah Bismillahirrahmanirrahim. Aduh jangan kuat kupingnya ini dibaca sengaja ini kita lajulah kebacaan lagi nguling malam tidur jam 2 dia membaca lagi widul latif, tidak pernah tinggal. Itu hebatnya beliau. Yang kedua, kecerdasan otaknya anak jarang dapat. Kami ini dulu di Hadramut belajar,
Itu belajar Minhajul Abidin, Minhajul Tolibin sama Habib Ali Al-Masyhur. Itu sebelum belajar dipahami dulu. Anak kok idanam itu sama Ustaz Ridho. Jadi sebelum kami baca Minhaj, kami baca dulu 5 lembar. Jadi lah ngerti kitab Minhaj. Baru dengar dari guru tinggal catatan. Banyak catatan di rumah. Waktu belajar Minhaj sama Fathul I'anatul Tolibin, Fathul Mu'in. Jadi kalau anak tidak paham, anak pernah nanyo sama budak si kok pintar. Nanyo deh. Dah baca, belum belajar kata dia ini. Nanyo ke Ustaz Ridho, jawabnya dari mana inti baca ndak pintar ni yang jana. Ada di syarah kata di buku ni jengok ini. Oh, pintarnya. Kalau anak yakin itu dari kuat nahu beliau. Nahu dia tuh hebat ini Ustaz Ridho. Nahu beliau. Jadi luar biasa itu. Itu beliau dulu saingan sama kami ngapal Zubat sama Alfiyah. Ngapal Zubat sama Alfiyah. Beliau sama Habib Ali Baharun yang di Daluan. Ali Baharun tuh pernah sehari 150 bait. Habis itu makan Panadol. Tanyalah sama Habib Ali Baharun. 150 bait sehari. 150 bait tuh. Jauh itu. Ngapal apa nih? Zubat Ibn Ruslan. Tanyalah sama Habib Ali. Kalau dia denger video ini ngakak dia. Si Alwi muka kecil kita lama mulai. Dan Habib Ridho ini tukang ringkas. Pelajarannya Habib Ali. Ana Habib Husin, kami ini berdua nih ngeringkas. Kalau nak tahu ringkasan yang paling bagus itu Habib Ridho. Dia punya tulisan kecil-kecil ini. Kecil-kecil macam keke-kekan dulu. Itu sekitab tuh baca diringkas jadi 5-6 lembar. Kalau setengah kitab tuh jadi 2 lembar deh. Itu singkatan Ridho. Itu hebatnya dia. Internya dia di situ. Pinter dia di situ. Jadi dia pintar meringkas. Bakat bahan-bahan yang bakal keluar di ujian itu beliau tahu kalau. Anak bagian nyuntuh. Mana do? Jangan do. Ya kita di bawah dia. Anak di bawah dia. Kalau ilim mana di bawahnya. Beliau ahsan minni fil ilim wa fi kulli syai' ahsan minni. Itu Ustaz Ridho. Jadi luar biasa man. Ini 2 ustadz ini ngajar di Sukabumi. Mana nak maju tuh Sukabumi. Ikhlas pula jarang keluar, mendidik tolaba luar biasa. Lagi teleponan anak ngajar apa ente? Anak ngajar umdah jana di Rubat. Beliau ngomong ngajar apa dia? Paroid. Anak pengen juga ngajar paroid tuh jana. Kaget dulu jana. Kuasoi dulu umdah. Belajar umdah. Makanya kalau ngajar ikhlas. Jangan kalau tidak dihormati ciati ngaju. Itu namanya mental, itu mental kecil itu namanya. Yang ikhlas dihormat tidak dihormati terus yang ngajar supaya murid yang tadi jadi ulama. Seandainya murid jadi ulama didoakan oleh muridnya. Makanya murid jangan lupa doakan ustaz. Jangan lupa Allahumma ighfir lana wa li aulana wa li asatidatina wa li masyayikhina. Masukkan terus. Imam Ahmad bin Hambal beliau pernah di penjara. Di penjara itu ketemu preman. Ahmad bin Hambal ini besok mau dicambuk 2 kali. 2 cambukan. Tapi yang nyambuknya algojo. Algojo itu kalau dia nyambuk onta itu kapal. Saking kuatnya nih. Imam Ahmad tak tidur semalaman, bakal dicambuk. Preman tadi nanya, kenapa kau Ahmad bin Hambal? Tak tidur katanya. Besok bakal dicambuk. Berapa kali? 2 kali. Aku 100 kali. Nyawa tidur katanya. Kenapa katanya? Aku dicambuk karena kejahatanku, kau dicambuk karena kebenaranku. Pengecut katanya kau. Akhirnya denger nasihat dari preman tadi itu, semangat hati Imam Ahmad bin Hambal sehingga waktu dipecut dicambuk tadi tidak beraso. Setiap solatnya Allahumma ighfirli wali Abi Hazim. Ya Allah doakan aku dan guru aku Abi Hazim. Siapa Abi Hazim? Preman yang di penjara tadi ngajari dia cuma sebutir ilmu. Ngajar. Nah artinya apa dia? Kalau kamu pengen ilmu kamu bercahaya, kamu baik sama ustaz, kamu istihdharkan ustaz. Kalau murid benci sama ustaz, tak bakalan berkah ilmunya. Kalau ustaz benci kepada murid, biarlah. Yang penting kita baik terus. Dalam kitab fikih, kalau ada imam, usolli, imaman, makmumnya Z sama Amr. Imamnya ngomong, aku imam sama Z, Amr mahab beda galak. Sah tetap berjamaahnya. Tapi kalau makmum ngomong, Zaidun misalnya, tidak sholat berjamaah. Makmuman kepada siapa?
Ini dah galak kepada yang lain, tidak sah solat berjamaahnya. Ini sebenarnya kaidah taklim sama seorang guru. Kalau muridnya cinta kepada guru, walaupun gurunya tidak demen sama muridnya, biarlah tetap ilmu kita bercahaya. Jadi makin kuat hubungan kita kepada guru, makin bercahaya ilmu kita. Ilmu-ilmu kita nih, walafu Yohana juga termasuk kita masih di kitab. Ceramah buka di kitab di Google. Ada galo Ustaz Alwi ceramah dari tadi cari di Google ada galo. Ada satu ilmu. Satu ilmu itu tidak kata di kitab. Nah itu. Satu ilmu itu ada, tidak kata di kitab. Ilmu dari mana itu Ustaz? Ilmu yang dituang oleh Allah langsung. Gimana cara belajar ilmu itu? Tundukkan hawa nafsu kamu, rendahkan diri kamu, jangan kamu merasa sombong. Seandainya kamu tak tagit, kamu berkeyakinan bahwasanya tali sendalaku lebih abdol daripada tali sendal orang lain, kamu sombong. Nah, jadi harus merendah. Ternyata ilmu tadi itu makin kamu merendah itu dari hati. Ngerasa kita paling banyak kurang, merasa kita ini wong lain lebih galau dari aku. Nah, itu makin merendah kita makin dekat kita kepada Allah. Makin merendah kita makin dekat. Kalau kita sudah bersih hati kita, maka dituangkan ilmu yang tidak ada di kitab. Nah itulah yang dikejar oleh para alim ulama, orang-orang soleh. Mudah-mudahan guru kita dan guru-guru yang lain juga mudah-mudahan disehat afiatkan oleh Allah. Mungkin kita tidak belajar langsung, tapi belajar dengan sofhatil gulub, bisa memandang orang-orang soleh. Di situ ada keberkahannya. Mudah-mudahan yang telah meninggal, Habib Naufal, Habib Muhammad Ridha, yang mempunyai jasa untuk anak sendiri, untuk yang lain juga mudah-mudahan diampuni oleh Allah, dibalas oleh Allah. Kita yang sehat mudah-mudahan bisa meninggalkan seperti beliau, bisa meninggalkan pondok pesantren, bisa meninggalkan ilmu, bisa meninggalkan murid, bisa meninggalkan harta untuk sumbangan-sumbangan ke pondok pesantren. Mudah-mudahan asatid, wong tua kita yang hadir di sini semuanya hadirin dipanjangkan, disehat afiatkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, inilah bukan ceramah kita, cuman dengar cerita-cerita, tapi cerita ini penuh dengan makna dan ibrah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairal jaza. Berlanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu kalimat tasyakur yang akan disampaikan oleh salah satu keponakan beliau, Sayyidul Fadil Al-Ustaz Alawi bin Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Shahab alaihi falyatafaddal mashkura. Dzkur salat ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Al-mukarramun wal muhtaramun, orang tua kita, para sesepuh kita, para guru-guru kita yang hadir di sini, dan para hadirin, para pecinta sahibul hal Al-Habib Ahmad Naufal dan Habib Muhammad Ridha Assegaf. Kami mewakili daripada keluarga besar Al-Habib Ahmad Naufal dan Al-Habib Muhammad Ridha Assegaf, wabil khusus putra beliau, keponakan beliau, Abuya Al-Habib Bagir bin Ahmad Naufal Al-Kab, dan ayahanda beliau Al-Habib Abdullah bin Abdul Muttalib Assegaf, dan mewakili semua segenap panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada para hadirin, kepada para muhibbin, pada para pecinta yang telah hadir ke acara yang mulia ini. Insyaallah setiap langkah dibalas ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah yang kita langkahkan ke sini, ke tempat orang yang dicintai Allah, yang saya rasa tidak perlu kita jelaskan lagi bagaimana sosok daripada dua orang ini. Sudah dijelaskan dalam manaqib, sudah dijelaskan oleh Habib Alwi Assegaf, bagaimana Habib Naufal, bagaimana Ustaz Muhammad Ridha Assegaf. Insyaallah yang membuat kita datang ke sini adalah kesolehan mereka. Yang membuat kita datang ke sini adalah kecintaan kita kepada mereka. Kita insya Allah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Dan juga pribadi daripada keluarga besar mengucapkan terima kasih banyak untuk para alumni, khususnya Darul Habib
para murid-murid beliau yang mana dengan begitu antusias melaksanakan terwujudnya acara ini. Begitu juga semua yang terlibat baik secara tenaga, pikiran ataupun materi. Insya Allah Allah akan membalas semua jasa-jasa antum semua insya Allah. Abuya Ahmad Novel, Ustadz Muhammad Ridho Assegaf insya Allah senang dan ridho dengan apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling akhir kami setelah mengucapkan terima kasih tentunya minta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan untuk para hadirin, para tamu di sana sini ada kekurangan dan kekhilafan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Ini saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza. Berlanjut ke acara yang selanjutnya yaitu talqinuz zikir dan juga doa. Dan sebelumnya setelah ditutupnya dengan talqin dan doa ini, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan keberkahan daripada sahibul haul, dan juga semoga sahibul haul mendapatkan limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kuburan beliau raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan kami atas nama Safwatul Habib atau Ikatan Alumni Pondok Pesantren Darul Habib mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran antum semua, dan juga memohon maaf kepada antum sekalian dengan segala kekurangan. Dan insyaallah talqinul zikir dan doa akan dibacakan oleh Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi alaihi, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Al-Fatihah bin Ishtifa Sayyid Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ahmad Zaki As-Segaf wali Sayyid wali Sharifah Suud binti Hasan As-Segaf wali akhina Salim bin Yahya bin Abdurrahman bin Uthman bin Yahya waliman awsana bishifa اشفهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر بعده سقما ولا ألما على هذه النية وكنية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وحياتها وبهجة النفوس وصفائها وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Buat para hadirin membuat halaqah 4-4. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين آمين. اللهم احفظنا فيما أمرتنا واحفظنا عما نهيتنا واحفظ علينا ما أعطيتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله بالعالمين. Buat hari ini, buat para hadirin